Tayo kita hindi nalad ng igat. Ay, kastagayam ti pangkwati igat, oh. Nalan natin rin Robert. Lapalta. Karmit baleng kag. Hindi na mamun sama. Ay, nagdakol. Il. Kita il. Digiti palus, digitan palus. Ay, si kastigayam. Tataktil mo tagitan. Awan niya may isa? Nakagarot. Kasti kakabsat iti panagdalos da iti igat kakabsat. Lamawundang mo na nga adadya ayan ti pupok. Pagkatapos sadan to ibukbuk yan ti dapo. Dapo iti kayo yan ti dalikan. Tapos may katigitay kimpot ti bagbagi ng galis-galis nga kunada. Oh, kasi ti pagdalos da. Nalang natin kapsat kung agdalos iti kakastang klase iti lamus. Di kita lang nga lamus kakapsat kit talaga panaka first class. Iso tigat gatangan di kita inchik dito ayan mi. Mahalaga kanya da dita. So dito ayan mi mat nga aw-away no dito kumkuman kasla normal lang nga sidsidaan mi dayta kakapsat. Ngam ilaklakom iti palengke dayto kakapsat talagang mahal nga talaga. Aglalo na gayay dadakkel. Kurarayan nga kunada. Ngam lagi ti kakapsat. City Kiyos. Oo, nangina lagi. Abayang kayo mo tatabanan. Kakoy na ko na talot tayo. Galis hindi wana di ikado na. Gali mo delikado na nong. Mandikat. Ikado na. Aji. Yan ang mesti luto ng tipilya. Tanay isang tanay. Ikaw nang sakot mang luto. Ha? Gali po lagi ka. Hanang kwarti nila gaskarton tayo. Ginakaw mo na. Agadi amang ngaro day. Ay digil. Tapay ko mariwat na niya day. Ay won kita ti ariwat ni Papa Rudy, dinti Baker. Nakmang cross. Aji bulong na ya. Na bulong. Sige. Nakmangala. Nak nga tumugayam. Dayan ti bulong ta ariwat. Dajay ni. Iti tibu. Puna. Napartidan kakapsat oh. Dito gigay. Delikado na nga. Delikado na nga kamatis oh. Aw mo tariwat nagngapo mo tigay. Man, oh. Layak. Ay laya. Oh, kita niyo ti style ng agluto iti igat. Oh. Inyo na dagiti kamatis ken bawang ingisar na nga muna. Nagijay ken dasuna. Sana impisok iti igat, karnit igat. Oh. Talo nga igat ata. Upat. Ngamahan nga darakkel kag imasan na. Nalaing agluto to. Madamada nga patpatarimaan pa iti black canvas. At nga bigat aldaw. Wala namang Oo, nagagay. Kaya nga ganoon eh. Ano ni nga malutaw? Nalang islo ka? Uy. Dapat na maluto nga lang na kita. Ni Mariciano nga, ading ikaw na. Insiglo na lang tagin di tayo ba? Oh my God. Ano? Mayat ka de. Pati igat aja. Kade.
Praise the name of the Lord. God bless us all. Kada kayo amin nga kabsat. Ag sila tayo itiigat irata. God bless us all. Luzon, Visayas, in Mindanao. Iapot ikan ka na yung tumulong. Ken mang bendisyon kada kayo amin. Astoy itiragsak. Ken kina pintas ti agyan ditoy away kakabsat. Ragsak na presko. Ken adol iti mabimbuya nga mulmula nga nagpipintas ng mulmula. Astoy ti kakasad nito. Praise God. Nga pinagsiyat pa. Ay, ay, ay,